miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbc-gahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki 23 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Abasanzwe bakoresha umupaka Kavimvira uhuza Burundi na Uvira banejejwe no kuba uyu mupaka wari umaze amezi 2 ufunzwe wongeye gufungurwa. Ndaryohe kuko ubuzima buca busubira kubandanya, ubuzima bwarahagaze, twizere ko ibintu bigiye kugenda neza, cyatumye bafungura, twibaze ko ibintu bizobandanya bigenda neza cyane. Naho mu Rwanda umwe mu bagabo bazwi cyane mu rubanza hagati ya leta na bimwe mu mitungo yabo Inyarutarama amaze iminsi yaraburiwe irengero. Ese umuryango we urabivuga hiki? Sano bifitanye, urabona hari abatwime, hari amanyanga yabayemo, abayobozi baza gushimutamwe ibibanza hariya, noneho Jado abibwira umuvunyi wungirije yari yamuhaye gahunda yo kuwa mbere yo kumugeza hari makuru mashyashya afite nyine agura ku cyumweru. Mu yandi makuru, mu mikino umukinnyi w'amagare w'umunya Espagne niwe uyoboye isiganwa rya Tour du Rwanda ni nyuma yo gutsinda agace ka kabiri. Ayo nandi makuru menshi nabateguriye ntabacike. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Judasi Hondimonde. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye ku buryo burambuye, Chansa Habimana yaduteguriye amakuru agezweho. Umushikiranganje wa mbere wa Espagne yatangaje ko azokugura amadosiye ajanye n'igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi ryabaye mu 1981 no kuvuga imyaka 45 iheze. Pedro Sanchez yavuze ko ibihugu biri muri demokrasi bikwiye kumenya kahise kavyo kugira vyubake kazoza keza. Kugerageza gutembagaza ubutegetsi vyari birongowe n'umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel ari kumwe n'umugwi w'abantu aho bashaka kwinjira ku nguvu mu nama nshinga amateka ngo bazane intwaro y'umukazo bavyitiriye umwami. Ni kimwe mu bihe vy'akajagari kandi vyavuzwe ko cane mu mateka ya vuba ya Espagne. Ayo bandosiye ashobora gutanga amakuru mashasha ku ruhara rw'umwami wa kera Juan Carlos wa mbere. Leta ya Chad yugaye umupaka ihana na Sudan ushigiye igihe kitaramenyekana. Mu itangazo yashize ahabona yavuze ko iyo ngingo yari nkenegwa mu ntumbero yo guhagarika ivogirwa ry'igihugu ryisubiriza ryagiye rigirwa n'imigwi yitwaje ibigwanisha ituruka muri Sudan. Leta ya Chad yasohoye itangazo inyuma y'ingwano yadutse mu gisagara cyo ku mupaka citwa Artina hagati y'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Force n'abagwanyi bafatanya n'igisirikare ca Sudani. Ni inkuru ya Barbara Pret Asha mwumva mwijwi rya Didier Bikorimana. Leta ya Chad yavuze ko yahagaritse urujya n'uruza rwose rw'ibicuruzwa n'abantu ku mipaka y'icyo gihugu na Sudani nubwo hazabaho gusonera abakora ibikorwa by'ubutabazi. Chad ni inzira y'ingenzi ku bakora ubutabazi no ku modoka z'ubutabazi zerekeza muri Sudani, ariko akenshi imirwano yaho yanarenze imipaka igera muri Chad. Mu itangazo yasohoye, Minisitiri w'itangazamakuru wa Chad yavuze ko ashaka guhagarika ibyago by'uko intambara yo muri Sudani yakwirakwira muri Chad ndetse ko iyi ngamba ari ngombwa mu kurinda abaturage n'impunzi. Ku wa gatandatu, ibitangazamakuru byaho byavuze ko abarwanyi b'umutwe wa RSF wo muri Sudani bateye ikigo cy'ingabo za Chad cyo mu mujyi wa Al-Tina, ariko leta ntacyo yari yatangaza kuri ayo makuru. Abashikiriza amanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha bashikirije ibirego vyabo mu rubanza rwitwariwemwe wahoze ari perezida wa Philippines Rodrigo Duterte. Uyu mutegetsi yagiriza ubwicanyi nk'icaha gikorerwa zina muntu gifitanye isano n'ico yari yise intambara yo kurwanya ibiyayuramutwe. Ni inkuru ya Anna Holigan mwumva mwijwi rya Juventine Muragije Maria. Abashinjacyaha basobanuye ko ibi byari bitero byagutse kandi biteguye neza byakorewe ku baturage b'abasivili. Bavuze ko Rodrigo Duterte ari we wari ku isonga ry'umugambi rusange wo guhagarika burundu abantu bakekagaho gukoresha cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge. Bongeyeho ko ubwo yari meya wa Davao City yashyizeho imitwe y'iterabwoba. Abashinjacyaha basobanuye ko ibi bitero byari byagutse kandi biteguye neza ndetse ngo byakorewe ku basivile b'abaturage. Bavuze kandi ko Rodrigo Duterte ari we wari ku isonga ry'umugambi rusange
wo guhagarika burundu abantu bakekwagaho gukoresha cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse ngo mu gihe cyo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yasezeranyije ko azategeka ingabo guhiga bukware no kwica abakekwaho gukora ibi byaha. Aba bashinjacyaha bongeye bavuga ko akimara kuba perezida yatangije igikorwa bise Operation Dabobalil, bivugwa ko leta yari igamije kwica abantu binyuranyije n'amategeko mu gihugu hose. Latifa, urakoze Chancellor. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Umupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo wafunguwe kuri uyu wa mbere nyuma y'amezi 2 wari umaze ufunzwe. Nubwo urujya n'uruza rutari rwinshi cyane, abahanyuze kuri uyu munsi bagaragaje akanyamuneza ko kongera kwambuka umupaka. Abenshi mu bahagaragaye n'abanyekongo basubiraga iwabo i Uvira, ndetse bamwe muri bo bakaba bari bafite imitwaro ku mitwe. Ni inkuru ya Patrick Waso. Turi ku mupaka wa Gatumba ku ruhande rw'u Burundi. Uruja n'uruza si runini nk'uko vyari bimeze imbere y'uko uwo mupaka wugagwa mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Aha ku mupaka ubona cyane abagore n'abana bafise intekera ku mutwe. Abagabo sikirenga, benshi muri bo bari bahungiye mu Burundi aho bari basavye indaro mu nshuti no mu bagenzi babo. Ubu bavuga ko bahimbawe cyane no gusubira gutaha iwabo inyuma y'amezi arenga 2 bari mu Burundi. Tumeona mengi lakini tuliyavumilia, lakini tunashukuru Mungu. Twabonye byinshi ariko twarihanganye. Turashima Imana yonyene ko yatwugururira imipaka kugira dusubire iwacu. Hari haciye amezi arenga 3 narahunze, nasize abana, ariko no munsi ndakengurukira Imana kubona nshoboye kujabuka ngiye gusubira kubona abana. Ndanezerewe, ndashima Imana cyane gose. Harimwo nabuzukuru, nari narasize abana 12 muhira. Turashima Imana cyane. Tunashukuru Mungu sana baba. Abajabuka bamwe bari bafise ivyangombwa bibemerera kujabuka bita CPGL, aho baca babaterera ikidodo ko basubiye muri Kongo. Abandi nk'impunzi bobo babandika ku ruhande bakabareka bakarengana ata vyinshi babajije. N'abahoze batunzwe n'uruja n'uruza rwo kuri uwo mupaka bavuga ko banezerewe cyane. Innocent Akimana arongo ishiramo ry'abatwara imizigo bakoresheje udukinga tw'abagendana ubumuga. Ndaryohe kuko ubuzima buca busubira kubandanya, ubuzima bwarahagaze. Twizere ko ibintu bigiye kugenda neza, cyatumye bafungura, twibaze ko ibintu bizobandanya bigenda neza cyane. Uyu nawe avuga ko uruhombo yagize rwabaye runini cyane gushika naho ananigwa no kuriha inzu yarapanze. Jean Paul Ndayagwanije: twebwe nk'abashoferi tujyana amajanse ntitwaronka abo tujyana, ntitwaronka abo twinjiza kuko imipaka yari yugaye. Igihombo cya mbere nuko nkatwebwe twarabapangaye twarukanywe mu mazu na bene amazu, kuko nyene inzu ntiyari kwemera kwibamwo utaronka amahera yo kumuriha. Umupaka wa Gatumba wari wugawe inyuma yaho abagwanyi ba AFC M23 bagerageje kwagura ibice bafise mu buseruko bwa Kongo. Baranafata igisagara ca Uvira mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Umupaka wa Gatumba ni umwe mu mipaka ihambaye cyane ihuza Uburundi na Kongo, aho haca abantu benshi n'ibidandazwa njabuka mbibe bitari bike. Ku mupaka wa Gatumba, Patrick Waso. Dukomeje n'aya makuru mu Rwanda. Umugabo witwa Jean de Dieu Ihorahabona uri mu bantu bazwi muri iki gihugu mu rubanza rumaze imyaka hagati ya leta ndetse na bamwe mu bimiwe mu mitungo yabo mu mujyi wa Kigali mu gace ka Nyarutarama yaburiwe irengero kuva tariki ya 2 z'uku kwezi agiye gusura umwana we ku ishuri ryisumbuye. Mukuru we Kalise yaganiriye na mugenzi wacu Samba Cyuzuzo hatangira amubaza uko byagenze. Ku itariki ya 2 z'uku kwa kabiri nibwo yavuye mu rugo aho acumbitse agiye gusura umwana ku ishuri hari Rurindo. Hanyuma bigeze nka saa 5 ndamuhamagara, telefone ndayibura. Nibwo abandi nabo bamubuze bahise bampamagara, ndase ko Jado twamubuze bimeze bite. Mu gitondo ku wa mbere natinye ku ishuri ry'umwana bambwira ko ntawe hageze, hari gutariki 2 ku wa mbere. Ubwo rero nibwo yasevuga ati umuhungu bamushimuse, nase nge mbitekereza ko bamushimuse. Ubwo nahise ntaha diregite mpita nshyikira kuri ribu ya Rwezamenyo. Impamvu nahise mbatekereza niki,
nuko 2022 n'ubundi bamushimutiye mu birembo bya Kinyinya n'ubundi ari polisi mutwaye. Icyo gihe bwa mbere byagenze bite bamumaranye kingana gute bwo baramurekuye? Icyo gihe mu minsi nyuma y'iminsi 3 twaramubuze nibwo yagiye kumva rweza amenye barampamagaye. Baramubwira ngo niwe mukuru wa Jean Dodier urabona yego ati nitwe tumufite ari hano uze kumureba muvugane. None ubu ngubu mwongeye kubasha kwitura RIB cyangwa iyo station nanone hari icyo yababwiye? Arambwira ati ubwo ni kwandikira umuyobozi mukuru wa RIB umera nk'utanze ikirego ariko umusaba kugufasha gushakisha. Ubwo narabikoze. Bamaze kwandika barwa banankorera n'ibazwa bambaza uko byagenze imyirondoro ya Jean Dodier ndabasobanurira nuko babishyira mpamvu ikirego kiba kiratanzwe nyine uwo munsi. None Jean Dodier mbere wenda utarakomeza yagiye agirana ikibazo yarari mu nkiko aburana na leta mutekereza ko uko gushimutwa kwe kwa mbere nuko nguko murimo muvuga ko yashimuswe haraho bihuriye hari isano bifitanye? Bwa kabiri isano bifitanye ngewe nese ntekerezaho urabona hari abatwemeye muri Kangondo hari abadusenyeye hari amanyanga yabayemo y'ibibanza abayobozi baza gushimutamwe ibibanza hariya noneho Jado hari buryo yari yakoze n'abandi bagenzi bacu barakonta basanga hari ibibanza bigeze muri 80 byanikijwe n'abo bayobozi abibwira umuvunyi wungirije yari yamuhaye gahunda yo kuwa mbere kari guhabona ku itariki 2 none ihora habona agura ku cyumweru nuko kuvuga rero yabuze ku cyumweru afitanye gahunda n'umuvunyi kuwa mbere kuri 2 iyo kumugeza hari makuru mashyashya afite nyine. None urubanza rwiwe yakomeje kurega n'uruhande rwa leta ubu rwari rugeze hehe? Ubu ngubu twari twagiye mu karengane ubu niho twari turi kuko nanjye ndimo bari batubwiye ko babisuzuma mu gihe cy'amezi 3 aribo bazaduha ibyo bavanye mu isuzumiro ryabo uburyo babitekerejeho. Kubera iki mubona ko ari we bari gushimuta we wenda ntibafate we ngo bafate n'undi kuki ari Jean Dodier mutekereza ko baba bashimuta? Jado burya ukuri kwa bari ukuri wowe icyo wakora kose kugira ngo mupfukiranye ku kuri yabonye ntashaka kukwemerera. Impamvu rero bagiye bamugendaho cyane yavugiye ku itangazamakuru cyane avuga ku kibazo cyo muri Kangondo kubera ko yagaragaje ukuri kose nyumva ko ashobora kuba igitambo cya Kangondo kubera ko ukuri koze ko muri Kangondo na Kibiraro yagushyize hanze. Uyu munsi amakuru mwamufite n'ayahese mwegereye umunyamategeko we hari aho ikirego cyanyu kigeze cyo kumushakisha? Ubu sinababwira ngo hari icyo dufite kizima bari batubwira kuko kuri bo bari bambwiye ngo nibamenya amakuru bazatubwira ariko tumenya amakuru mashyashya tuzababwira. Kuri iyi nkuru twagerageje kandi kuvugisha leta y'u Rwanda ariko nta gisubizo baduhaye. Dukomereje muri Kongo abaturage bo mu karere ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko agahenge mu mirwano kari gateganyijwe gutangira kwa gatatu icyumweru gishize nkuko byari byasabwe na Angola katigeze gashyirwa mu bikorwa. Abaturage babwiye BBC gahuza miryango ko kugeza kuri uyu wa mbere imirwano yari gikomeje hagati y'umutwe wa AFCM 23 n'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye kandi ko hakigaragara umubare munini w'abahunga. Mu rwego rwo kugerageza guhuza impande zombi zihanganye, perezida wa Angola Joao Lourenço yari yasabye leta ya Kongo na AFCM 23 guhagarika imirwano bitarenze tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri. Impande zombi zakomeje gushinjanya kuba arizo zitangiza imirwano. Mu kanya gashize navuganye n'umwe mu baturage batuye Minembwe maze ntangira mubaza uko ibintu byifashe. Kuva kwa gatatu intambara zarakomeje, kwa kane kwa gatanu ho biba bibi cyane. Intambara zirakomeza, indege zirarasa cyane mu baturage, abagore n'abana, abantu bose barahunga mu karere ka za Karingi, Karongi, Bidegu, Irundu. Ubu tuvugana abaturage bose barahunze kabisa. Intambara ntabwo zigeze zihagarara, ntabwo byoroshe mu baturage. None izo ndege zari ziri kubasa mu baturage zavagaye? Zavaga muri Point Zero niho imigwano yari kwibera. Indege za FARDC, amadrone yaguma yohereza nyine karasa ibisasu mu mihana y'abaturage. Wowe uri mu gace kitwa gute? Jewe ndi mu Minembwe, aho bita mu Minembwe Centre mu Madeko. Ho bimeze gute? Naho nyine abantu ntago bafite umutekano,
twese urabona intambara ziri kuba ibisasu hari igihe biza bikagera ino impunzi zikatwisukamo nyinshi urumva nyine nta kajagari tu abantu bose abana ntibari kwiga abantu ntibaja mu mirima abandi ntibakora imirimo umva umuntu wese no kwirirwa imuhira nyine dutegereje ukuntu biri bugende. None ubwo kugeza ubu ngubu haracyaboneye urusaku rw'amasasu wenda mwaba mwumvishe muri ako gace muri Minembwe muri cyane rwose n'ubu mu kanya kashize nko mu masaha ya 5 indege zariko zirasa ibibombe nyine n'ubundi mu bice za Karingi za Bidegu na hariya za Karonge. Hanyuma ariko biranavugwa ko inzira zerekeza ku masoko ndetse n'ahandi hose mwifuza kugera zitagengwa mbese ubu ngubu ubwo inzira zose zarafunzwe umva twari dufite inzira imwe ija ku Ndondo ku Ndondo n'ahantu hafi na Uvira abantu bagendaga urugenzi rw'icumweru cose bakaja gushaka umunyu n'isabune ubundi bari kugenda izo nzira zose zarahagaze kubera ko imayi nyine zafunze amayira umva abaturage nyine ni mu mwijima tu nta kintu na kimwe abaturage bafite kandi ubuzima bwabo busa n'ubwahagaze. None ubwo ko inzira zose zafunzwe ubwo ni ukuvuga ku bijyanye n'ibiribwa byo bigenda gute kugira ngo abaturage babone ibiribwa cyangwa se n'abarwayi babe babona imiti yo kwivuza? Ibiribwa twari dufite ibiribwa bikeya nyine ko twari twarahinze mu karere ka Minembwe abantu benshi bari abahinzi n'aborozi bari bafite ibiribwa nyine bagiye bahinga mu mirima yabo ariko nanone ntibihagije kuko abantu benshi bamwe bagaburirwaga n'amasoko urumva nyine ni ikibazo c'inzara irahari naho ibijanye n'ubuvuzi bwo umva se imiti yava hehe ama irafunze. Hanyuma tugana ku musozo mu minsi ishize ingabo za Kongo zatangaje ko intego nyamukuru ari ukwigarurira agace ka Minembwe kakava mu maboko y'umutwe wa AFC 23. Ubu tuvugana n'indi uri kugenzura ako gace. Agace turimo ka Minembwe karagenzurwa n'ubuyobozi bwa AFC nani twigwaneho AFC 23. Yego. Ubu yari umwe mu baturage utuye Minembwe watubwiraga uko ibintu byifashe. Dusubiye mu Rwanda abantu 2 barapfuye abandi 6 barakomereka nyuma y'impanuka yabereye Igabiro mu ntara y'Uburasirazuba ku munsi w'ejo mu gace ka mbere ka Tour du Rwanda. Umunyamakuru wacu Anne-Marie niwe mwiza yavuganye na Vice President w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Valentin Bigango hamubaza icyo bateganya gufasha imiryango y'abahitanywe n'iyi mpanuka ndetse n'abakomeretse. nka organisation yateguye kino gikorwa turimo turakora ibishoboka kugira ngo abarwaye bavurwe hari abakorewe amatransfer hari n'ibijyanye na insurance cyangwa se ubwishingizi bijyanye no mu kuvurwa nabyo turi kubikoraho kugira ngo bigende neza hanyuma hakaba rero n'ubwishingizi bujyanye n'abitabye Imana ndetse n'ibikorwa byo kubatabara ku buryo bw'umuryango ariko kandi turi gufatanya n'inzego nkuru za leta cyane cyane Minisiteri yacu ya Siporo ari nayo tubarizwamo. Hanyuma umutekano w'abafana mu gihe cy'umukino w'amagare ureba nde? Umutekano w'abafana ntahutanira n'uw'abandi bari muri course bityo ntago tuvuga umutekano w'abandi ngo bo tubareke. Ikintu cya mbere mu mukino w'amagare kiruta ibindi byose ni umutekano w'abari mu mukino n'uwo bari ku mpande barimo barafana amagare. Iyo umuntu aburiye ubuzima umukino urimo kuba nk'uku nguku ku bijyanye n'umukino w'amagare ho bigenda gute? Irushanwa riba rifite assurance yaryo nta rushanwa ribaho ridafite assurance. Itegeko rero rirabivuga yuko ijana rigomba kwishingirwa ariko nanone twibutse ko ubwishingizi bw'irushanwa buba buri mu irushanwa ubwaryo ntabwo buba buri mu gice cya karavani. Igice cya karavani kigibwamo n'abantu nanone twemeje ko bafite ubwishingizi butuma binjira muri karavani. Akaba ari nacyo cyabayeho ejo bundi kubera ko iyi mpanuka yabereye muri karavani bishatse kuvuga ko ubwishingizi buzakoreshwa ari ubw'umuterankunga wahuye n'icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ku giti cye ntabwo bizarebwa mu izina rya Ferwasi? Muri karavani niko bikorwa ni ukuvuga ngo buri muterankunga uri muri karavani bimwe mu byo tumusaba ni uko aba afite ubwo bushobozi bw'ubwishingizi butuma haramutse habaye ikibazo abasha kwishingira ibibazo byavuyemo ariko ibyo ngibyo niyo bibaye ntabwo nyine tubimutererana n'ibyacu n'ubundi dusubira inyuma kubihuza ari uwo muterankunga ari n'abagizeho n'ibibazo kugira ngo bikemuke. Nka Ferwasi mutegura amagare ariko abantu bati ese ni ugutegura gusa ko tudaheruka gukoza intoki ku bihembo ngo twegukane irushanwa? Tugiye kumarangira ngo uyu mwaka no wa 7 tudakoze intoki kuri Tour du Rwanda ariko nk'uko mubizi irushanwa ryarakuze riva ku byo twita ikiciro cya 2 n'ibice 2
kijya ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Iyo akaba ari icyiciro cyisumbuyeho amakipe azamo aba ari amakipe yo ku rwego rwo hejuru. Nkaba rero navuga ko urebye urugendo turimo turakora ni ukugenda twiga tuzamura impano. Mwabonye ko bwa mbere ejo bundi muri World Championship umukinnyi w'umunyarwanda yabashije kurangiza shampiyona y'isi kuko yo ibiri ku rundi rwego rwo hejuru cyane. Kuba abana bacu batoya barabava rero mu gikorwa gikomeye tumaze imyaka 4 dukora cyitwa Youth Racing Cup kiba buri kwezi, turimo turabonamo produits zisohokamo z'abana batoya cyane bafite igare. Biraduha icyizere ko mu myaka iza kuza iyo rushanwa ryiza cyane dufatanya na UCI bizadufasha kubona abana bashobora noneho kudufasha gutsinda kino cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri. uwo yari visi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Valentin Bigango. Juventine turakwakiriye muri studio za BBC Gahuzamiryango. Iminsi yari ibaye myinshi. Nakoze Latifa, reka duhere kuri no nkuru. Iravuga ko umupaka wa Kavimvira uhuza umujyi wa Bujumbura na Uvira muri Kongo wafunguwe. Wita Kwizera Norbert yagize ati bace barekana impunzi zihunguke. Hari indi nkuru kandi ni inkuru yagarutse ku mugandekazi wakoraga mu rugo muri Syria ko ashobora kunyongwa. Abadukurikira bayitanze ibitekerezo bati kwica si cyo gisubizo, ahubwo abayobozi b'iyo leta nibakora ibishoboka byose abakozi bahabwa agaciro. Hari indi nkuru ivuga ko Sudani yamaganye Uganda nyuma yo kwakira umukuru w'umutwe wa RSF witwa Bosco. Yavuze ati nta kundi twabigenza muvandimwe. Urakoze cyane Juventine. Dukomeje n'ayo makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Ibiro bya Perezida wa Amerika bya White House byatagaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye ubutasi Mexique mu gikorwa cy'igisirikare cyahitanye umwe mu bacuruzi bakomeye b'ibiyobyabwenge. Ni nyuma yaho igisirikare cya Mexique cyari gitangaje ko cyishe umucuruzi ukomeye w'ibiyobyabwenge Nemesio El Mancho Oseguela muri Mexico, ahabaye ibikorwa by'urugomo mu bice bitandukanye by'igihugu. Inkuru twateguriye ku buryo burambuye na Dina Gahamanya. Urupfu rwa El Mancho rwateye urugomo muri Mexico, aho abagize agatsiko yarayoboye bagabye igitero kuri polisi, batwika imodoka ndetse no gufunga imihanda. Uyu mucuruzi w'ibiyobyabwenge yarashwe mu gitero cyagabwe mu gitondo, ahita apfa azize ibikomere. Umukinnyi wa filimu w'icyamamare w'umunyamerika Wesley Aure uri mu mujyi wa Puerto Vallarta aravuga ko El Mancho wari ufite imyaka 59 y'amavuko yari umwe mu bacuruzi batinywa b'ibiyobyabwenge. Hagati aho abantu bitwaje intwaro bihorera kubera iyicwa rya El Mancho bafunze imihanda irenga 20 mu burengerazuba bwa leta ya Jalisco muri icyo gihugu, batwika imodoka ndetse n'amakamyo. Ibyo bikorwa bitandukanye by'urugomo byagaragaye hirya no hino muri icyo gihugu nk'uko bisobanurwa n'umukinnyi wa filimu Wesley Aura. There were, I think, 17 buses set on fire. Ahari ngira ngo amabisi agera kuri 17 yatwitswe mu rwego rwo gufunga imihanda no guteza imvururu. Hari inkongi z'umuriro ahantu hose mu mijyi. Naha ncumbitse mu hoteli ndabona umwotsi wirabura, ndetse no mu nzira hakurya yanjye hari inkongi y'umuriro. Ahantu hose hari umwotsi w'umukara. Mbese biteye ubwoba kuko iki ni ikintu kitari kitezwe. This is just something so unexpected. Oseguera waruzwi cyane ku izina rya El Mancho, n'umwe mu bacuruzi bakomeye b'ibiyobyabwenge muri Mexique nyuma y'ifatwa ry'abashinze agatsiko ka Sinaloa, Joaquim El Chapo Guzman na Ismael Zambada. Kuri ubu abo bombi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru muri White House Caroline Leavitt yavuze ko Washington yatanze ubufasha bw'ubutatsi mu ifatwa rya El Mancho. Uretse Oseguera, abantu 6 bakekwaho kuba bari bitwaje imbunda barishwe, abandi 3 barakomereka nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya Mexique. Umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Christopher Landau yashimiye iki gikorwa, avuga ko Oseguera ari umwe mu bacuruzi b'ibiyobyabwenge bamenye amaraso menshi kandi bafite ubugome cyane. Yagize ati ni intambwe ikomeye kuri Mexique, Amerika y'Amajyepfo n'isi yose. N'umwanya wo kumva ibiza bikuye mu kinamico runana cyo ku munsi w'ejo. Mu
mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye maze namara gufuha rero Pascal yacekwe afureke yumva umusonga wo gucibwa inyuma di nyamari ndumva ushaka kwihimura ariko umenye ko nshobora kubihomberamo umurayambwe ndatwigendere Pasi uranjyana hese ko inzira yanjye ari none si niyo nzira ijya kwa Rangwida ni 12:45 kuri BBC. dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. aha ni mu mujyi wa Huye ahasorejwe agace ka kabiri k'isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda. umukinnyi w'umunya Espagne Paul Martí Soriano ukinira ikipe ya NSN Development Team yo mu Busuwisi niwe utsinze agace ka kabiri ka Tour du Rwanda. aka gace kahagurutse i Nyamata kerekeza hano i Huye ku ntera y'ibirometero 134 n'ibice bitandatu. uyu Martí Soriano po wa NSN Development Team akoresha amasaha 3 n'iminota 10 n'amasegonda 10 hano i Huye. ahageze ari mu gikundi kinini peloto aho abakiriya benshi bose bakoresheje igihe kimwe. yatsindiye mu muvuduko wa nyuma sprint. aha ikipe ye intsinzi ya kabiri yikurikiranya nyuma y'iyo Itamar Einhorn w'umunya Israeli yari yakuye mu gace ka mbere. iyi ntsinzi rero imufashije kwambara umwenda w'umuhondo aho ubu ayoboye isiganwa. umwenda w'umuhondo awambuye mugenzi we bakinana mu ikipe imwe Itamar Einhorn wegukanye agace ka mbere ku munsi w'ejo kahagurutse mu Rukomo kakarangiriza i Rwamagana ku ntera ya kilometero 174. yambwiye ko kuba yegukanye umwenda w'umuhondo agiye gufasha bo mu ikipe ye kuwurinda kugeza ku isiganwa rirangiye. ati ndishimye cyane kongera kugaruka hano kandi birumvikana nishimiye no kuba nsinze kandi ndatekereza ko tuzakomeza gutya kugeza irushanwa rirangiye. nzafasha bagenzi banjye kugumana uyu mwenda w'umuhondo mu minsi isigaye y'iki cyumweru cyose. umutoza w'u Rwanda Felix Semoma asanga kuba abakinnyi be bari kurangiza uduce begeranye bigitanga amahirwe kuba byibuze bashobora kugira agace batwara. ariko ibyo byose barangije rimwe n'abandi ni etape yari nziza. icyizere turacyagifite kuko nta bihe byinshi birimo kwiva ku mukinnyi wa mbere ndetse no ku mukinnyi wacu nta bihe byinshi birimo. niba turacyafite amahirwe nk'ay'abandi bose bafite. agace ka mbere kandi ku munsi w'ejo kabayemo impanuka yahitanye abantu babiri barebaga isiganwa ry'amagare bagonzwe n'imodoka zamamaza mu irushanwa. polisi y'u Rwanda yavuze ko 6 bakomeretse kandi ko iri gukora iperereza. noneho tugiye muri English Premier League ku mugabane w'Uburayi. ejo ku cyumweru Arsenal yatsinze Tottenham Hotspur ibitego 4-1 muri derby y'amajyaruguru y'umujyi wa London. Victor Gyökeres na Ebelechi Eze buri wese yatsinzemo ibitego 2 bafasha Arsenal gushimangira umwanya wa mbere. nyuma y'iyi ntsinzi Arsenal yagumye ku mwanya wa mbere n'amanota 31 ikaba irusha Manchester City amanota 5 nubwo City ifite umukino w'ikirarane. muri iri joro ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 5 n'amanota 45 irakina n'ikipe ya Everton iri ku mwanya wa 9 n'amanota 37. ahandi mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo yavuze ko yishimiye kuba mu ikipe ya Al Nassr nyuma yo gushidikanya ko ari kwavutse ko hazaza he muri iyi kipe yo muri Arabia Saudite. uyu munyaportugal w'imyaka 41 byavugwaga ko atishimiye uburyo ikipe iyobowe n'ikigega cy'iterambere rya Arabia Saudite ndetse yari amaze gusiba imikino 3 iheruka y'iyi kipe. yagarutse mu kibuga mu cyumweru gishize maze nyuma yo gutsinda ibitego 2 mu ntsinzi y'ibitego 4-0 bakuye kuri Al Hazem ku wa gatandatu. yashimangiye ko ashaka kuguma muri iyi kipe. ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose.
amakuru y'imikino niyo tugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Twabibutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu bbcgahuza.com, ko tuba dufiteho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye mwajyaho mugasoma. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na mugenzi wacu Mubaraka Abdallah. Aya makuru yarahagarariwe na Gildas Yihondi Mondo.